Welcome to Christ College Ribhoi. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, Khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Temenda kesini ka hakapor arbece u publio bakhat sau ulay alam ya kecing duai kublai kusim hakasin ka benengkong na ka benta ki pajba ki balaya lum krui ha pelau jong ka ying meneba u petrus bukut ngila penkela sya ka tin kasi na ka benta kido ki bampat sungutu ya ka tin Italian ya kido ki bam sungutu ya ka tin Italian man la kapor hakasi utrai kamtam la dau pop nu pabukuj udon hapo Vatikan uyalam yiki pajba ya kacin duai kublai kusim hakapor Paskha bat kacin kublai angel kacin duai angel utrai ha ki we pat kisni poya di mentakasi kedik sin kabenengkong kamam unia kendu baru yalam yiki kacin duai syakipat ba ki baladon po kaying men hak pelau jong kaying maneba jong Petrus upah berkuit agak cinduai udaruai ya ka ne ka cinduai bat aswa buun nyelam syak cinduai u ai ka to ka ne ka cingkren ka ba ngin penkela syak ka din kasih. Cari fratelli e sorelle, Para buona bangay domenica! bait kasngi utray kabasuk ngashim bakalong kacing ay kabasno pa naublay Il fatto hakasngi che la utray prima kabanukong domenica del jong mio kacing satri junga servizio come vescovo di Bishop Roma Karom sia bakalong quella kasngi del utray buon unong ap pastore, ng brot babha la quarta kasngi del tempo utray di Pasqua. kabasaw hakapor Paskha In questa domenica hakani sempre si kasngi utray proclama nella ngi messa pule il hakamas Vangelo di Giovanni naka al gospel jung capitolo Yohanes 10, kalanong in cui kabashipo Gesù si rivela hakabaw come Jisu il upen pau pastore yalade vero kum unong ap che lang brot conosce ubashisha e ama le ubatip sue bat ubat pecore id elaki lang e brot per loro bat uba dà la IT vita. elaki jinim na kabenta jong In ki questa domenica, da 62 la Henry anni, po Arsnem si celebra ya kane kasngi la utray la pen giornata kantang ru mondiale kum kasngi di duai preghiera na per kabenta le kajing khot vocazioni. blay E benta kasngi inoltre karom oggi ka penlong ru ya ka Roma jubili ospita jong ka il kanhun giubileo kinong tem delle nong bande put musicali bat kinong e yele degli kai spettacoli pen bernya popolari. ne drama. Saluto con affetto nga ay kublay tutti yaki questi neki paralok pellegrini jongi baro e li bat nga ay ringrazio ngu yaki perché con la loro namar musica lengba e ki le jing loro ruai ki jing shat bat ki jing pen allietano ibernya la jungki festa, ki wanra la e ka festa jing di kemen Cristo buon ka pastore. jing yarke yaw Chris Sì, unong ap lang brot è babha lui che guida la Chiesa hooj con il suo ubayalam ya Santo kabalang Spirito. da umen sim bakuj jongu Gesù nel haka Vangelo gospel u jisu afferma di u pen conoscere scam ba le utip sue yaki lang pecore, brot jongu bat che bakisngap esse ya kasur jongu ascoltano la sua bat voce kibut yu e lo seguono. In effetti,
hakajin shisha kumba u Gregory bakrau u hikai kibriu kia dei bat kajin ij jong uta uba ij yaki kumta mentaka sngi ko para bangej ngadon kajin kmen ban duai rengkat bat pi bat rengkat bat ipai ublei baro na kabenta kajin kot kamtam na kabenta kakam lengdo bat kajin imriuniam kaba kabalang kadon kam yaki kalong ru kaba kongsan baki samla shenrang bat kentei kin siam hapo kisnong kitau jungi ya kajing pediang kajing sengap kajing aimen sim ha kajing lei jingwan jungki hakikam bat bakinla ban syanya kila ban ngej bat bakila ban aiti lut hau blei bat haki para bangej jungki do ngin yashim kia ya kajing khot ka bau Pope Francis ula ino hangi haka kupor ban yadon rengkat bayadon rengkat jungu na kabenta kasngi ka bamenta kasngi kajing khot ban tiang sungubha bat banyaj rengkat bat kikun samla jungi patungin pan na ukpau baha beneng ban penlong yengi iwei na kabenta iwei pat iwei kat kum kajing long jungu kinong syarai kat kum la kajong kadonot kibala banyarap iwei pat banyaj hakajing ik bat kajing shisha bat ngaong yepi kisamla wat siap ting priang ye kajing khot jong kabalang bat jong ukres utrai to ai ba kamaria tesuti kaba kajing im jong ka kalong kajing pediang kaba pura ya kajing khot utrai kan yai don rengkat bat ngi man kapor bat ha kajing but jungi yau jisu tementa duai kajing duai kublei kus im ta kabaruai to syat kemen kus im kebeneng ban yui haleluya yau kunlung bakuj balakana pa haleluya ulam ipat na keburom no mau jentep haleluya Duduai hau blei na kabenta jungi haleluya do syat kemen batus ngubha ko Maria tesuti haleluya na bautrai ulam ipat dasisha haleluya dongin ya duai ablei ubada ka jingmi pat ukun jungme utrai jungi uji sukres mela ngubha ban pendap ya ka perthei da ka jing kemen to ai ngi kerpat yeme bangin yo pediang ya kata ka jing kemen jong ka jing em bam jukut ta ka jing ya sai jong ka Maria tesuti ka kmi jong dau ju ukres utrai jungi amen kaburam hau pa bat hau kun bat hau mensim kuit kumalalong hak benang kong kumju mentapat borobor junom la junom amen kaburam hau pa bat hau kun bat hau mensim kuit kumalalong hak benang kong kumju mentapat borobor junom la junom amen kaburam hau pa bat hau kun bat hau mensim kuit kumalalong hak benang kong kumju mentapat borobor junom la junom amen menta uai jingker kru hatin latin requiem aeternam dona eis Domine requiescant in pace Dominus vobiscum sit nomen Domini benedictum adiutorium nostrum in nomine Domini benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Tementangin sengapat ya i hubor kima mau kwa man ai syaka pertei. Ko kipara bangej beije kajinja basmosi kebakrau jong katma ba baar kalakut no prapos nem menchua ha ka pratarik ujamam
Hadin bakala peniap ya palat rupo milian ngut kibriu. Henry hakajinja ka bapla kini kisngi ki bamenta I kumba katmaba balai kalapia hakeleng kumba upuk Francis ulaken bunsin ngakren ru sikinong yalam jong kapertei da kabapen ken mau biang ya kajing kerpat kabajuong man kapor wat ju yale tmashu ngakit hala kadot nut ya kajing jenjar jong kajat ben riu ha Ukraine beij dei ban persangkat bala ban poi kloi sya kajing nyasuk kabasisya kabahok bat kabane dei ban pelait no ya baro kikoidi bat kikna kidei ban yo ban lek phai no shala ki ying kisem Ngasmo si jur ya ka ei kabalaja hagasa kajing sanget cema kadei badlong no mardor dei ban ai jinyarap ya kiriu pajba kibala mat hakicing bat dei ban pelaj ya baro kinong syara bor nga pedang sumubha da kajing kemen ya kajing benbena ban sanget tma ha pedang kari India bat kari Pakistan bat nga kermen baleng ba kijinya kren ki ban sawan kila ban poi sya kajinya te kajinya suk kabane Henry kanot li ki way pat kitma ki don ha kapertei ngai ti ya kani kajing kerpat kabas ngorit hakas iem jong kajing suk kenang ba kan peni hautrai jisu bat kan ya sait na kabenta jungi ya ka kamba ya kajing don kam jong kajing suk bat menta ngai kublai sobhai phi baro ki nong rom bat ki nong wan pilgrim na kiri baper ngai kublai ya ki dukot jong ka British and Foreign Bible Society kakenuhun ki doktor na Granada Spain ya ki para bangay na Malta, na Panama, na Dallas, Texas, na Valladolid, na Torrelodones, Madrid, na Montesilvano, bat na Chinisi, Palermo. Nga ay kublay ya ki nong yishim benta ha kajinya lang kabakerteng jit ya kajing im bat iki semla jong kaseng jong kamaria bakuj alapun klempop tenrai bat kakan hun jong kaseng u Francis Assisi bakuj na Reggio Emilia mentakasngi ha Italy bat ha kiway kiri ngira ke ya kasngi burom jong kilong kami nga ay kajing kublay si kilong kami baro rengkat kajing duay nakabenta jong ki nakabenta kido kibalan habneng ru singi burom mi kilong kami baro kublay sibun niya pi baro kasngi utray kabasuk kabakmen